khairil insani Muhammad Mustafa, Nabi datang tujuh hari di tanah suci Mekah mulia. Nabi datang tujuh hari di tanah suci Mekah mulia. Jimat ngan ciri agasa bersapa, rata bajara wa intan mutia. Dalam cirinya na ia monayati mamehan sakri lepia banira. Jimat ngan ciri agasa bersapa, rata bajara intan mutia. Dalam cirinya na ia monayati mamehan sakri lepia banira. Allahu Allah Allahu Rabbi, khairil insani Muhammad Mustafa, Nabi datang tujuh hari di tanah suci Mekah mulia. Nabi datang tujuh hari di tanah suci Mekah mulia. Maleri duana dekul muna kata menggena bala di luar. Halalun tak mengani bauranya maku di kamar mantang di luar. Maleri duana dekul muna kata menggena bala di luar. Halalun tak mengani bauranya maku di kamar mantang di luar. Allahu Allah Allahu Rabbi, khairil insani Muhammad Mustafa, Nabi datang tujuh hari di tanah suci Mekah mulia. Nabi datang tujuh hari di tanah suci Mekah mulia. Dengaran pegang kurang bina saat matanya kena berkata, ladum mata pama, ladum mata ayat kehadi Allah, mata saudara. Dengaran pegang kurang bina saat matanya kena berkata, ladum mata pama, ladum mata ayat kehadi Allah, mata saudara. Allahu Allah Allahu Rabbi, khairil insani Muhammad Mustafa, Nabi datang tujuh hari di tanah suci Mekah mulia. Nabi datang tujuh hari di tanah suci Mekah mulia. Anu mencuri-curi yang mata dina, aura duda kasiruka, babin dalam itu pesaji prema jiwa dan pada masa. Anu mencuri-curi yang mata dina, aura duda kasiruka, babin dalam itu pesaji prema jiwa dan pada masa. Allahu Allah Allahu Rabbi, khairil insani Muhammad Mustafa, Nabi datang tujuh hari di tanah suci Mekah mulia. Nabi datang tujuh hari di tanah suci Mekah mulia. Hmm.